تماشاوانین هێژە ئەم ئیرۆجاردن bi bernameyekan nû dibin bana xwarazarema da pêşwerî wene mêvanê me îro alî fikrî şike ji ber ku îsal wek hûn dizanin ku Kupaya Cîhanê li Almanyayê pêk ve diçû û gelek mijarên derbarê futbolê xwe da û futbolê xwe da hebûn di rojevê de ji ber vê sedemê jî me gotê îcar em mijara xwe hinekî bînin ser futbolê ji ber ku heya niha me her tim derbarê siyasetê da derbarê Kurdistanê de axa futbol jî her wiha tiştekî derbarê tevahiya jiyanê da ye ji ber wê jî derbarê Kurdistanê da ye Kurdan da ye jî me xwest ku em bînin kek Alî Fikrî Işık re xeber din. Alî Fikrî Işık wek yekî sporê zanayê derbarê futbolê de dinivîse ye li Kurdistanê yek ji çend navên herî nas û girîng e û me gelek xwastibû ku em bi wî re hevpeyvînekî çêbûn gelek spas ku te ev daweta me qebûl kir bi serçava re hatî Serçavnê îşe dembaş qewet piştre. gelek spas mala te ava. Kekê Alî Fikrî Işık aniha rojnameya serbestiyê de dinivîse qasî ku min derbarê jiyana wî de lêkol nekir gelek rojnameyên din da kovarên din da derbarê futbol de bi taybet nivîsandiye lê her wiha bi derbarê micarên din yên cûr bi cûr de jî nivîsandiye dema ku me ji bo em xwe amade bikin ji bo vê hevpeyvînî me bi hev re sohbetekek anî tişta ku yekem der bala min çand ev bû bi rastî min gotê ku kesên nivşate da bêtir yên ku xwende nav cîvaka me Kurdan da ji ber sedemên siyasî yên wê dewrê gelek caran meyla wan li ser çepgeriyê bû an jî îdeolojiyên çep bû û îdeolojiyên çep bi awayekî ser fikra wan a derbarê futbolê de jî bandor kiribû ji ber wê ya jî gelek caran futbol an meşxaleya ew bi Tirkî digotin küçük burjuva wekî meşxaleya küçük burjuva dihate dîtin yan jî wekî alafeka ku burjuva ji bo ku milletê karker çîna karker bixapîne ji meşxeleya rastexîn dûr bixe dihat pênasekirin ji ber wê ya jî kesên ku bi futbolê re mijûl dibûn an jî derbarê futbolê de diaxaftin awayekî nêgûsa piçûk dihatin dîtin an jî rexneya vê yekê dihate kirin bala min kişand ku kesek wê nifşê futbolê bi şêwazeke din fehm dike û derbarê estêtîka futbolê de diaxive ji ber wê ya pirsa min yekem ev be gelo çawa futbolê bala te kişand çima futbol Ez gelek şanazim ku îro bi te re me û bi rastî jî em bi dest çîrokê bi vê pirsê bikin wê hê xweşiktir her tişt were weşandin. Ez sala hezar û nesed û pêncî û heşta li navçeya Mêrdînê stewrê hatime dinyayê. Sê mehî mal ji gundê Xerebmemo Koçî Batmanê kiriye. Em li Batmanê mekteba seretayî û ya navî û xwend di 16 saliya xwe de farqîniya doza transferê jî kirin. Ez futbolîst bûm. Gava ku min futbolîst bawer bike di hişmendiya min de netewperî Kurdbûn tiştek tin nebû. Yani li wê demê li Batmanê tenê gavam çûne malê me ji dêw bavê xwe dipirsî me digo gelo ka xwarin çi ye em ê kengî razên ji bilî wan tim û daîm li derve me direktande Tirkî jiyan bi Tirkî bû ne bi Kurdî bû wê demê min gelek ji futbolê hez dikir û kesek bû şahîdî vê lîstika min jî dibûn digotin tê futbolîstekî gelek başî ê weke xelat jî farqiniya hat gotin em ê bibine şampiyonê Diyarbekir em hinga di Lîga Amatörya Sêrtê de ez dilîstim bela ku Batman ne navend bû ne bajar bû ew hê jî navçeyeke Sêrtê bû werhasilê piştûke çûme farqînê heftê û sisê heftê û çar heftê û pênc midî ku farqîn tiştekî dinê ye ne weke Batmanê ye jiyan farqînê bi Kurdî ye û ez bi Kurdî nizanim Kurdim û bi Kurdî nizanim û ya rastî di nava vê Kurdîtiyê de li farqînê ez leqayê pişmendiya netewî bûm Kurdbûna xwe bûm qedirê 2 sala min li wir top lîst û bi rastî jî ji bo hestên şorişkerî wiha rojekê serê sibê heya êvarê min stranên şivan godarî kir kelogirî û min biryara ku xwedine giravî êdî ez ê futbolê neylîsim û ez ê bibime şorişgerekî gelê Kurdistanê ew di dilê me de ma
يعني مبرج ليستكي حستكر دوره مفهمكر بو براستي هستياريا من جوي چالاكي جوي ليستكي قد نبويه وقفاكو أسري جي دفكرم وها بكيف بجوج سري دفكرم إيكو ها بوجي مرابو إيدي دنوتو بينجا فردجي دست بنفسكاريا فوتبوليكر جويروجي وحيا إيروجي أز دنفسينم وكاكتاغو ري دويدمي ده نيرين فيم كرن أبو فوتبول على بكي دسلات داره دسلات داره ما وكا نافگینکی و علاوه بکارتینین و جبو پاشتماینا ما جبو نچاره سرکرنا ما بویلیست که لورلکه مزن دلیسن اف گوتن که سرکبو و گوتن که گرو گش بو بلاک بو ام گش چبکر بون ام گش باوریا ما به مارکسیزمی لنینیزمی هبو و ویجی وی وعد کردگو خودنا گرافی فوتبول افیونا لتوایا وان پوشت که وان به بزاف دکه به هیز دکه وان جی خود دهیله گوتن ابو ل او یاد دل مده اریم السريف يعني من حامبري فان تشتاتش ندقوت لمده فجيا خوش برندا دل من نديشتكو از علاقه خو وفوتبوليج بنيفه كنت بكم ويتغما غورتي واخيبا بمصري وايدي براتيك ليك النظام نمينه مبيان نخست وده مجمع ماتشا وكاكم بو تماشا تكر وبشتي نوتو بينجاجي مدس بنسكاريا وكر حياة إيرو و هر وها دما كنت دست بنویسکاریا ویا کرد ده درباره تیمین کردان کی تخمین کردان ده دو پرتوک نویساندم قصد بتزانم اف پروسیا چوا دست بکرد چوا بالا دکشان کتو ببیجی از درباره فوتبولا کردان ده بنویسم ده خواست تو چه ببیجی بوی آوائی بوان پرتوکان تفيكو أسجاكي سراس بك ندو برتوكاكا آمد سبور قاوس ودرنش أفجي بتركيا يا راستي بيشتيكو من نافي دالكرت بهيست دحزار ودهاده من ايدي ويدا مدجي ازن السكاري روجنما طرافي بون مدرو بلي طرافي ده حقي دالكو دجي دنساند دورة برياويجي ديار بكر سبور حبو لي دلي من نوها قب ديار بكر سبور يبو بلاكو ديار بكر سبور وكا علاف اكيد بن دستي دستا تركا دبو يعني نجتكي خسر بو مالي كردابه و ریو بریای به کرد بین و امبیجن ده و گوتنا خود کردوریه که پار و بکه نخودی وی تشتابو دیاربکر سپور لیمت ده حکوی دیج دنساند یا هیری پشتی داو کرده من ایدی خواست کو بالا من برا تم مدایم لسر فوتبولا کردی به evnayö mani از ایروجی و دمیجی بريمير ليج لا ليغا بوندسليغا سيري A يعني أو وكا قوبايين جهاني وكا ديسا تورنوايا أوروباي يجي وكا قوبا أمريكا يعني فوتبولا دنيا يجي يا تركي يجي ويا كردا يجي بحفرة شوبينم اللي بأغلبي من بري خدا جالي توريه ذا متخلقو از خبقي هنا من جهية فوتبولا كردي براستي جي قضا من دست بيك برتوكي كر از حياة سالا هزار و نهصد و بیستا چون لی جبلی هنک ونین وها زربوی وها بقلشتوك دستي من نجيشت تي وثيقاي تي بلغي كيكو از بيجم والله بعد في صالي ده وكردا وها تيمك افا كرنا ما بس طبعا ايفن فوتبوليست طبعا ايفن ودر حقي هفدجي واي افتشروك هيشتنا تشتكي وها براستي مبدست نخست مثلا دويد دیروک نویساندنه ده ام هر تم رخنه کردان دکن ام دبیجیم که دیروک آخو ام ننویسن yani dema ku radyo em derbarê radyoya êrîvan de daxivin em dibêjin ku arşîveka wê heye lê çawa tê parastin derbarê gelek tiştên din de jî em dibêjin arşîv çi ye çima dîrok nate nivîsandin heman tiştê tu ji bo tîmên futbolê yên Kurdan jî dibêjî rast fam dikim ne wisa
بله براستی هیچ تشتكتني يعني أنا نافي هنك تيما هنا مثلا دجلة إدمان يردو آي سبور يلدز سبور أبناف هنا Hı ديروك تنية يعني هركاندنا ديروك تنية بيري باوري تنية كي تشكيلية در حقيقة تيبيني تنية hı devje berde venetinene hı yani hı kutepare ancak em xwedgihînin sala 1970 na 68 ku hı hı Futbol Federasyona Tirkî biryarekî dideko hı hı lîgeke seyemîn ya profesyonel ava bike. hı hı Ahinga gelek bajarê Kurda tîmê xwe ava dikin. hı hı. Ava Diyarbakır devleta Spor Tirkan tîmê xwe ava dike. Dewlet dixwaze ku li Kurdistanê tîman ava bike. بله یعنی اوجی بگرانی وقتی که تزانن در سال 1970 yani 68 لنخصن أوروبا هزك خورت يا خورتا هي Hı hı يعني خاص هنا يعني دولة تخوازك بيشاوية بكره ji bo vê jî çi tê bîravî ew nexasim bajarên Kurda ê ku ji alî futbolê ve pêş ve neçûne ew tîmên mihella tîmên navçeya gişal hev dicivîne û weke tîmên wî bajarî yani Ahmet Spor jî, Siirt YS jî, Wan Spor jî, Mardin Spor jî û nizam çi spor jî hı gava hı ku til dîroka tîmên van bajara dinêrê destpêka wan sala 1970 yani şêst û heştê. hı hı Em hı dizanin bi vê mebestê ye. hı Êşxwe bi vê mebestê gava ku hatine avakirin êdî di kêja pêvajoyê de em bêjin siyaseta Kurdî bi pêş ve ketibe ji bo bandora siyaseta Kurdî hilweşînin devletê gur û geş kiriye. Misal li piştî Afiya Ecevî di nod heftê û çara ku hemû mahkumên Kurd ji hepsên Holordiyê derketin ê Diyarbekir hı hı sê sala diwan hepsa de xwendin xwe pêş vexistin heta hinekî rexistinî hatine avakirin hı di hı. nava xortên Kurd de yani bayekî pêleke gur û geş yê şorşkiriyê wiha bada li baket em dinerin ku alîkariya devletê em bêjin Diyarbakır Spor ji Lîga Seyem qevizandin Lîga Duyem. Hatta Hmm, em xwegîn heştê Diyarbakır Spor derxistin Lîga Yekem wê demê li Tirkî Süper Lig tune bû hı hı Lîga Yekem Lîga Süperê bû heya hı wir hı. jî derxistin. Yani û hemû finansmana vê tîmê jî girêdayê dibêjin bi Tirkî 7. kolortiyê bû. Wow. Yani rêvebirî li wir dihate tayin kirin, lîste Hı li wir dihate hı çêkirin. hı 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 Yani tiştekî dibin kontrolê de bû û mebesta wê bi rastî jî gelek kifş bû. Lê piştekî 2010 vir de di dema vê Ak Partiyê de devletê weke bi şiklê devletê xwe vekişand ji hı hı. mesela futbolê. Çawa Divê ku xwe keko vekişand? ji xwe êdî hewlêj nema ji ber ku oto asîmîlasyoneka pir mezin dest pê kir nav Kurdan nav tevgera Kurdan xwe de jî ew xwe wekî parçeyekî cîvaka Tirkiyê pênase kirin ancî siyaseteka ku hinekî piştgiriya vê diyekê dike ji xwe futbol bi awayekî bi hêsanî dikare mirovan bîne li ser heman nasnameyê bîne heman hêstê heman cihî ji ber vê ya jî dibe ku hewce nîn bû ku êdî dewlet ew qasî eşkere piştgiriyeka bigirengî bike yan Na, ez nedivê baweriyê dime. Di hı not û hı pênca tiştek qewimî û dizanin di not û duwa û heya not û şeşa devlet bi hemî ji qewla gotina Tirka ve top yekûn savaş hı hı 17,000 faîlî meçhûl. hı hı Yani hiç destê vê devletê were pêk anîn hı lê hı weke dîsa tu jî baş dizanin not û pênca de di hilbijartina de derket holê ku hı hı. siyaseta Kurdî hê xurttir e. Bele Yani ew kê wan encam neda. Ji bele wir û pê de êdî xwe devletê xwe kişand. Çawa kir? Dora heremên bajarên Kurdistanê girt.
Yani bajarên ku bi wan re hevkarî bike alî futbolê wa derxist asta yekem Hı weke hı. Entebê Hı hı. Hı Süper hı. Lig'de, weke Malatyayê Süper Lig'de, Hı Sivas hı. Süper Lig'de, Erzurum Süper Lig'de. Yani pêşiya demografya Kurdî Hı va hı. bajara bi navgîna futbolê ve wiha ji qet dorpêç kir. Hı hı. Hı hı. Yani êdî dît ku em bêjin pera xerç bike jî Hı li hı. Amedê, li Mêrdînê, li Batmanê, li Wanê, li Çolemerîgê hevkareke wiha xurt nikare bike Hı û hı. bike jî destê xwe de nikare bizaf bike. Ev Bale. navê manê jî ku êdî bi temamî devleta Tirk xwe ji nava me vekşandiye. Na, Hı lê hı. paradigma wê sereke êdîne ev e. Famdikim. Bale. Dora çi bû van di heştê û niha vir de jî şeradarî ketin destê partiyên Kurd. Ev ji alaveke aboriye, alaveke ewke. Weke ku hûn baş dizanin her şaredar sedî dozde pay ji dahûtiya ku salane kare bide tîmên futbolê. Hı hı. Ev tiştekî asayî Hı hı. ne evke. Ev derfet jî çêbûn, ku ev jî derfet çêbû, Ahmet Spor jî pêşî bû ya belediyê, bi navê belediyê. Bale. Divê ku êdî ev were pêmkirin û divê ku hinek li ser vê biramın, binivîsînin vî alavî weke rimzekê, weke sembolekê têxin ba tekoşîna siyaset. Bale. Bale. û gelo çawa tevgera Kurdan bû nimûne me destpêkê de axaft xwe jî dibêjin ku belê sedema ku dewletê piştgiriya futbolê li Kurdistanê dikir ew bû ku yani daxwaza Kurdan bi awayekî biçewsîne, xortan bi tiştekî din ve mijûl bike nehêle ku bala wan biçe ser rastiya wan xwe, azadiya wan. Lê başê anha dema ku navê bû Ahmet Spor. Ancî beriya wê ve dibe ku dest pê bikire be. Tevgerên Kurdan yê siyasî, ancî ez bêjim tevgera Kurda ya siyasî ji ku em hemû dizanin ku em behsa çi dikin. Gelê wan dikaribû çawa bikarbînin vê rewçê û çawa bikar anîn. Ancî ji ber ku destpêkê de ji dema me axaft min were gotê ku dîroka futbolê ji bo min xwe jî bi rastî nimijareke ku ez derbarê wê de dizanim. Yani ev hilbijartin ya ji ev tercih ya rastî ne weke ku hilbijartinek ya jî terciheke sereke be. Weke ku hûn jî baş dizanin tiştekî wa hebû. Lê nexwasin piştî 2015 ew xeraseta xendekan ku tesîra siyasetê li ser gel hepkî wiha sist bû, êdî tiştekî dinê lazim bû ji Kurdan re, Kurdeveran re, ji siyasetmedar û kesên alîkarên siyasetê re. Tiştekî dinê, tiştekî wan wiha bi hev re girê de hestiyariyeke netewî rake weke alavek, weke saziyek lazim bû. Ev jî wiha di pêvajoya xwe de birê de xwe honand, birê de xwe gur û geş kir, birê de cîkî ji xwe re dî. Yani ne weke ku em bêjin planek ji berê ve hatibû sazkirin weke prensîp û weke ewkê divê ku em vê planê pêk bînin. Na, ev pêvajo û futbola Kurdî ne bi dibin kontroleke wiha. Weke xwezayî yani tesîra siyasetê kêm bû ji xwe civak li holê bû û civak ji xwe neyekpare bû, ne homojen bû ku tesîra siyasetê kêm bû Kurda bi xwe kurdetiya xwe ser êdî Ahmet Sporî ser futbolê de derxistine pêş. Yani pêvajo wiha bicî bû. Îro jî vî şekilî didome. Bale. Anha îro ew kesên ku ew civaka sosyalizasyona li derdora tîmên Kurdan, Ahmet Spor û tîmên din çawa ye bi fikra te? Bû nimûne ez wek keseke ku li diasporayê dijîm, dibînim ku kesên nifşa duyem, sêyem yên ku Ewropayê hatine dinyayê yên Kurd gelek caran Kurdî nizanibin jî an jî tenê bibêjin ku dêya me Kurd e, bavê me Kurd e jî dema ku behsa futbolê an jî sporê dibe behsa dal Kurdê dikin. Dixwazin xwe bi dal Kurdê ve din nasîn.
ji ber ku li wir tiştek heye ya Kurda ye herkes vêya dizane û ev alafeke ji bo wan. Ev li Bakurê Kurdistanê çawa ye bi fikra te? يعني هر دوش جريداي هذا وقت وتجي دزاني 2018 ده يعني سيزونا 2017 و 2018 دال كرت جروكا قوي نفسان فقفزان Allsvenskan yani Süper Liga Svedi nahnek yani temete Kürt reve biriyavi Kürt zmanevi bi Kurdî û Swêdî ku di nava kevneşopiya dal Kurdê de zimanê Tirkî û Erebî, Farsî qedexe bû bi tevayî hemû pêdiviyê xwe bi vî zimanî dikirin û derket Allsvenskan Süper Liga Swêdê ev ji bo Bakurê Kurdistanê jî bû numûne tiştekî wiha li vir jî merivkare bike ê ku di dîsa Amedspor 2016 de di Kupaya Ziraetê ya Tirkî de bi rastî jî wan jî sezoneke pir wiha qewet sezoneke bihêz dalxistin di ma nîvfînalê tenê Galatasaray, Fenerbahçe û Beşiktaş bûn rakîbê wên yani ket nava wan her maç bû çîrokek nexasim li hengê wê ji derket weke Deniz Nakî yani çîroka wê de dijî yani bana de jiyana ne tev de têkildarin têkiliya dihonin û em ne heman bîr û baweriye de bin jî û em gavatê ne bahev em newêribin bi hev re siyasetê münaqeşe bikin jî em bi rehetî karin futbolê biaxivin li بله boyê bicivin piştî wê alîgir kur pir bû fan hatine çêkirin vega li her bajarê Bakurê Kurdistanê fanên Amedsporê hene بله erê alîgirê Amedsporê li Batmanê hene li Batmanê jî Petrolsporê jî hene li Wanê Îsayê Amedê hene li Wanê Wan Sporê jî hene li Iğdirê Amedsporê Iğdirê jî hene wiha di nava xwe de têkiliyên hatin û çûyînê û hevkariyê û piştgiriyê ava kirin loma ez bi rehetî karim bêjim futbol tesîra futbolê li Bakurê Kurdistanê hema bêje nêzîkiya tesîra siyasetê ye. بله بله او حیا بلکی از جانا و هاش ده فکرم که کو گلو ته چه ببیجی از جانا ده فکرم که کردبون ادی به تواهی به همو همای خویندن و اوقاس زیده به تشکیل بین ایدیش بون نک حتی ایدیش کرن اوقاس دست لی حتی کرن کو ادی زحمت مرف بی کو هفدو هرس ببه بی کو مرف بهنا خود تنگ بکه دیکو مریو هن کسان وکی لهنگ هن کسان وکی خاین ایلان بکه درباره کردبونه دا انج درباره همون چتین تکلداری کردبونه دا باخوه و هر وها دما کو مریو کردستانی به پر تهلوکه ایجی yani her kese keman demeyi da dö se çar kesayeti wan hene ji ber ku tu heke karmen bî tu mamoste bî yan doktor bî yan tu tiştek bî navek tê fermî nastamek tê fermî heye tu li wê derê kurdbûna xwe heya radeyeka pir mezin sînordar dikî bi jiyana taybet a kurdbûna te dibe ku hinekî di nav malbatê de û ew jî êdî hêdî lap sînordar dibe lê futbol heke ku em bikaribin vê dîroka Amedsporê ve têkildar bifikirin yine tiştekî nû dide destê me re ve alafeka nû dide destê me re ve ji ber ku dema ez dibêjim ez piştgiriya Amedsporê dikim hewce namîne ku ez bikevim tehlikeyeka pir mezin ji ber ku ez bi tenê îma dikim ku ez Kurdim yan jî sempatiya min ji bo Kurdbûnê heye lê heman demê de dema ku Amedspor li ciyekî dilîze ez dikarim bi hezaran bi milyonan Kurdên din re heman tiştî hêst bikim û tiştêka din tune derbarê Kurdbûnê de hema bêje tune derbarê Kurdbûnê de ku ew qasê de mirov heman hêstî bi hev re hêst bikin. Yani vega erê muzîka Kurdî îro rastî jî ew jî xwedî bandoreke mezin e tesîreke mezin e bela ku muzîkeke rastî jî li gorî krîterên nav netivî
تي افراندن لي يعني تشتكي دفاكتو هي افجي تشي دفي كومر ودرجي باش ببينه شارداريا باجاران اي باكوري كردستان اغلبات دستي ريبري كرد عدنه يعني يعني ام ندنا بحقوقك تايبتنا حقوقك مبه افديسا جبو ريفبريه بريفتشوني علاوه دستلاتاریه de demerif. Tene تنكاري في علاوه يعني تيزا شعردارية تنه بالسياسة بقريني نابجي عيبجي çünkü edette jiyanı damezrini. بله. Edvet virde همو فرحين جياني هبن يعني gerek şano guru geçme, gerek müzik şkop tutacak, gerek veje guru geçme, gerek henek karu baren civaki, hefkari, giş hebin. Ekut dilvana pır dernexi peş ve gel tişteki derxe peş, jibo xwe. Belako gel be paş ve gav naveje. Edi ev gel dibe ez Kürdim. Yani lafzek Kürdî nizan bejî bi şêwaza xwe, bi tawra xwe, bi ewka xwe dibe ez Kürdim. Gava dibe bijî Ahmet Spor di esasê xwe de dibe bijî Kurd, Kurdistan, بله. Ewhaye naveroka vê peyamê ji vê alî hatiye dagirtin. Lako netev naxwaze ku bikimişe ji hev felşe erê hatiye asteke û dixwaze ew hebûn di nava jiyanê de û nexasim di nava jiyana rojane de hiç olmazsa van şêvaza li gorî dilê wî biherike. Futbolcî vê cewazê dide gel loma gel bêtir hestiyar dibe gel bêtir xwedî lê derdikeve. Ji alî siyasetê ve jî ku em siyasetê biaxivin kufşe ku em ê nikaribin werne bahev. Em ê nikaribin hevkariyekî ava bikin. Lê êdî em dizanin bê siyaset jî em têne bahe. بله. Em hevkariyê dikin bevre dicoşin bazda roja 20,000, 30,000, 40,000 diçine stadyumê bihevre durma davêjin bihevre strana dibêjin bihevre dilê xwe xweş dikin xemgîn dibin yani ji alî psikolojiya gel ve ev valayiyeke pir mezin daha digire û wekeke min got êdî ev ne dibin kontrola destlatdarê me de ye êdî futbol weke ala weke navgîn ne di xizmeta destlatdarê me de ye di xizmeta Kurda de loma divê ku siyaseta Kurdî jî lê xwedî derê mixabin siyaseta Kurdî hê ew qas bi gur û geş lê xwedî derneketiye hê jî weke dîwarek navberê de heye hê jî ew سدما hişmendiya ویا چاوا دبینی سدما وی چیه اجبر کو خویای کو سیاست کرد کاره فوتبال جبو برجواندین خوش باش بکار بینه اجبر نکاره بکار بینه نرى اجبر ویا نرى حتى بلاكو هشمنديها ما هشمنديك تشبكره بلاكو ام كلاسيكين ماركسيزمي لينيزميتين ام زوب زو نكارن خو بجوهرين ام زوب زو نكارن مجي خو حبكي ليبرال بكن هاو ايتون دي يعني خلقي ما قال ما فقيره برشيه ويا بخديه بلنغاز امي هرن في بدنا فوتبول ما وی پری دیدنی خلقی می یعنی دیدن چتیکی کو بلنگازی خلقی می يعني گوهرینم. اما سدم يعني بهانه ايفن قلت بله. قوتين بله. ياجي اما تشوف فوتبولي خبردن ورن ام بحصا كردتيه بكن نظام تشبكن نظام تشبكن نظام تشبكن يعني دفرده بروبلما كما زر هي اوجي دفيكو ام شمنديا خو گنجاف بكن شمنديا خو بالترحين نوجان جنوبه بنرخين وشوغه بكن جبوكو اوجي دنافا جيانه ده او تشتيكو هنا او نرخيكو درتينا بيش خو بجيهن نوا لي بله. مخابن هي ام ندفي استدنه از وی او گوته کتیا پر بالکیش نور در باز بود ده گوته که ملت ما خلق ما خو حتی وی آسته یدی ویا دخوازه ده بیجه که جمن رهن سمبول لازمن هن ری لازمن هن درگه لازمن که از بیجم از ازم از وی داره ما از هیجی همه و فوتبال یک جوان تشتانه
هر وها قالك زيدا مشاركة بالكش هي بالا من دكشنا جبر سدما في فوتبولي من أوروج بهر وها بهوالك أخرى أخاف تدوالي بيتا جبركو دماكو هركو تيميكا همبري تركان ليست لأوروباي قالك ناسو دوستين من بآلا كردستاني بآلا رنجين حول ما كان بون همبري تيما تركان وآلا كردستاني جراكرن وأز دزانم قالك جوان هوالي من بتهايبت بفوتبولي رازديشي على خيان كنية أجي فوتبولي زيادة تماشا ناكم أو جي زيادة فوتبولي فهم ناكن وتماشا ناكن لي حوجة داريك وان هيكو جي دولتا ترك رابو بيجين كرت هنن في دارينن والهمبري وينن لي جبركو مخابن تيميكا مياد أسيرة دليزتن هي أم سرناوي هن كسندن أم بإسبانيا إرادتشن أم بتشيكيا إرادتشن وهروها تختي من دن رامدتشن لفيادكن من يكا دماكو بويرد أخاف تشتيك وهات حشمن يكم در دماكو از تحتانز السالي مالباتا من تيما جيهاني دهات تماشا كرن جبركو من افتش تا هيش نزانبو وناف مالي ده هر كيجان تيم الهمبري تيما تركان بليسة من تشكيريا ويدكر مالباتي براين من وسا فيربوكم كوك زاروكك هركس لكيجان دولتي بشي تجبري وي دولت من نزانبو كس لكيجان دولتي بشي دينن جبو وی دولتی بشکریا وی دولتی دکن دما یکم جار ما درباره وی ده اخاف به هر وها درباره ده یکی ده جا اخاف حوجه داریه کما یا پر مزن هیا ام ده اصلا ناو نتویی ده دجبرتی آخوا لهمبری ترکان نیشان بدن ای ترکان جی او یکت دید از نزانم توا بو آن بلکه نتانی سدمک جی او نینش و ترکیه جبر سیاست ناو خویی یا ترکان جی فاشیزم وانا لاب ترکیت لسردکی آنها وقتی دزانی دماكو الاستكفانيكي تركان أو سمبولا ülkücüyan kir و piştî wê ya bi hezaran bi milyonan piştgirên dewleta Tirkan li her derê heman îşaret kirin. Almanyayê jî ev mijara anha hêj gelek rojevê daye tê axaftin gelo ev îşarete divê bê qedexe kirin yan neyê qedexe kirin. û li diasporayê Kurdên aktif yên ku aktivîzmê dikin hemû hê jî vê mijarê tênin ser rojevê dibêjin ku divê ev sembolana bên yasakkirin li Almanyayê ji ber ku li hemberî Kurdan bên bikar anîn. Gelo tu vê rewşa ku Kurd li hemberî tîma Tirkan diçin bi tîmên din piştgiriya wan dikin bi ala rengîn diçin. Vê micarê çawa dibînî ser Twitterê jî gelek hat axaftin ev yek ez merak dikim gelo fikra te çawa ye derbare wê de. Rast e yani vega gava pêşbaziya Kupaya Avrupa'ya dest pê kir îsal ama bêje sosyal medyayê kesê ku Kurd bin, kesê ku hayavanç Kurd bûna wan hebe gişa به هما بێژێ بێ هەفکاریەکە مەزن لە هەمبەری تیما ترکا تێدەگرتن یعنی پێشبازی راکیبێ تیما ترکی بێ بێت پاراستن ev tiştekî eşkere nayê veşartin nexasin piştî ku ew lîstikvanê tîmaneteviya tirka Melih Demiral û wê sembolê wiha kir êdî ji xwe weke ku xencerekê xûb ev kir nîşan da û Tirk jî ciyê xwedî derketin bi her havayê yani kesê ku me ji wan bawer nedikir me digo xwedê negiraviya evana demokratin evana başin evana neewkin di wê astê de hema bêje hemû Tirka xwedî vê ewkê vê remzê li vê sembolê derketin gotin em bozkurtin Bozkurt. Ji bo Kurda Bozkurt çi ye? Ji bo Kurda Bozkurt Kahramanmaraşê talankirin wêrankirine kuştina şorşkerê Kurdin êrişên MHP û ülke ocakları û nizamçı ji xwe devleta Tirk dagir kere ew nîşaneke wan e û nexasin ew rems yani Bozkurt bi xwe krîmînal e loma li gorî qanûnên Ewropayê divê demildest were qedexekirin û wefa jî rast tawreke xweşik anî ziman wî Melih Demiral ceza kir di maç ceza dane wî li gorî qanûnê sportîv li gorî qanûnê etîkî yani dane wî yani divê ezmûnê de jî Kurd serkeftî bûn yani kesî rabû ne parast kesî ji nava me nego welahî waye tîma Tirke û ji bo xatirê vê gerema na tiştekî hatine ji xwe xwedî derketina Amed Sporê tê vê vatayê
ام Hı کرد hı. بله ام هنه بله. ام کری هر تشتی هوای عقل میلیست که استتیکا میلیست که آواکرنا سازیان میماریا ویتشتی ام تری هر تشتی نه زمانی مجی تراوت که شخوا زمانی ما 5000 سالک و دوزا زمانی که سرکت که Hı hı. اشكارم جواك اشتري حياة بني تمثيل بكم لازم عليك دولة مندم خدي ديروكم خدي وجمة خدي چاندم خدي نظامچم خدي نظامچم يعني دفرده پیشکتنه که مزن هيا قال كاس دبين والله با كردي مالي دتشي ونظام كرد آسف أنا بلي أنا ليه تجمع برسي كتبوين خدي دركتنا وتوري جهر دمي زيادة تربوية گرتر بویه گشتر بویه yani gava ku bi Tirkî jî diaxive bi Kurdî diaxive ne tenê em bêjin bi Kurdî difikire û bi Tirkî diaxive na bi Kurdî diaxive her tiştê wan waye kemiliye loma jî siyaset lewaz dibe bûyê jî bi rastî û Hı hı. astengê siyasetê jî pirin Hı hı. lê gel weke hebûna xwe dev jî futbolê bernade dev jî muzîka xwe bernade خودی کمکو اوقاس لوجه خوشی خودی درکتانا اوقاس شانویا خوشی خودی درکتانا دنبا خود جبو هفکاری جبو امبیجن خودی درکتانا سیویل گلک ریخستنین خوشک سیویل کاربونا آباب کرانا لی نخواستم تورده هیجی کماسی مزنه و اف کماسی نه کماسی گلین کماسی سیاست کردی بله از دخوازم هنه که ویدامه ام گردن جبر کنه هکه که از درباره که مسیحان سیاست یا کردی را بپرسم و از زانم که مجاره به عالیه که دن واجب چه درشتر جی ببره خوازم وگرم سر فوتبوله قاسی که من نویسین وین ده سربسیت ده خواندن پر بالا من کشاند که من نویسین خود گلک جارم بحثا استتیک و شیوازا فوتبوله دکن و اندما که بحثا تیما Spanya'ya dikin un behsa estetik xweser ya lîstikbaniya wan dikin û dema Fransa an jî İngiltere her yekî de ez dibînim ku hûn behsa vê yekî dikin. Ez dixwazim ji kerema xwe hinekî bi kurtasî dema ku behsa estetik û şîwaza lîstina futbolê dikî mabêsta te çi ye? Ev çawa ye? Tu hinekî derbarê wê de biaxivî dixwazim û di girêdayî vê pirsê heman demê de dixwazim bipirsim gelo şêwaz stîl û estetîkeka lîstina futbolê ya Kurdana xweser jî heya tune ye an bi vêya çawa dibînî? يعني وەکێک ون تژی دزانن وێژە یادی شانۆ وە بەرهەمێن ئەستەتیکین yani پێشی ئەستەتیکن لۆما dibin berhem futbol jî wiha lêstike estetîke lêstik herî aqlê lêstike ye û ev bi şiklekî jî tê tetbîqkirin vir de jî qeweta însan heye vir de jî psîkolojiya însan heye vir de jî daxwaza însan û daxwaza wê lêstike heye îşxwe gava ant jî estetîkê tarîf dike dibe estetik daxwaza yekîtiya aqile aqil dibe de yekîtiyê hevgirtîyê dixwaze estetik jî ew e gava ku em behsa bêşê zêrîn gotina Da Vinci bikin ew tirkî jê bê altın oran dibe ku hev bigire ej alê qaîdê wê hene şert û şurûdê wê jî hene û leheng jî hene û çîrok jî heye ma çê ma ku tê ji vê lîstikê hes dikî ya hes nakî yani hezkirina futbolê ji be hezkirina muzîkê şanoyê wêjî jî heman tişt e ku yek bêje ez ji lîstikê ji futbolê hes nakim meriv nikare tiştekî jê pirse ne hevceye bela ku behsa xwe dike lê ku bêje ez neacibînim henga acibandin krîterên estetîkê dixe holê بله kesê ku bêje ez neacibînim meriv kare bêje çima têkeve rêyeke ramanî û serê neqaş bike şovê bike û werhesib neqaşî bike û heya ku encam bike lê ku got ez hes nakim hes nekirin yekan e hestiyariyê serê heya binî tu mafê kesekî tinê ku bêje tu çima hes nakî weke çi ye weke gek were ji min re bêje ez te hes nakim ez ê bêjim tu çima bêjim tu çima ji min hes nakî عيب يعني بسك او حانا بلاكو او كس يكانه او كس خصوصيه او كس تاني بسريخوه يه وما في هي بيجي اسحسناك لقافاكم مرف جي حسبك هنقا بفي نفي تهن كريتيريا عجباندنا جي تخي نافي
بله. البامن فوتبول لهنجي فوتبوليست كارن عجيب تكن مثلا جبو في هالبيفينه بيشي ما بهفرة ام آخرين ما برش هفرة شان دوره ما هاتشتي وما ذكر ليستك غوا دليزه وتحركه وتوبك تي با الاستقبال وقتي بيتنا مش باستي جي وقتي بيتنتك اي وقتي بيتنتك هلا ما بيجي تنتك الدولة دبيكو الاستقبال شارع سرية كراس بفكرة وفي شارع سرية راس جد تطبيق جبكة يجيبوه من قفاك في مجال لأن هو استتك يا إنسانية وتشتكي ام بيجوا كبيشي الدكتور بيت ماموستي بي صار جارك تدن رخينن ربنا بوليستا هر حفتي البرجع بي هركس وان بدرقينا وان شروفت كان نظام تشكل نظام تشكل يعني مثلا كيجان شوازي الليدنري اوه شوازا شروفيا فوتبول يامن بس قد فناشيرم قالك جاران الساندية شوازا رخنا قريا وجيه لبامن برهم پرتوک و ماچ همان تشتن لیست همان تشته راهینر و نویسکاری آفینر همان تشته فوتبولیست و لهنگین و بيشن برهمي رومان ایچیرو چبن اوجي اون و دناوا وان ده ترك دبي çatışma اوجي مسابقة ماتش بخويه وهذا نقاط في شكلي وإنسان جوانا بيك او خوشکایی او استتیک او لذت او هر تشت بخودت که به اوله پیشتی 10,000 از وها بیشم فوتبول حتی دنیا خود گوهرد بره وها استتیک که انارشیزان هبو گلک تیم نخواستم او تیمی لاتینی لیستک که وها aynı vaka edebiyata wan kuje büyülü gerçekçilik nizam Kurdiyavi çiye listika wan ji wiha bû لأوروبایی و ایشی بلاکو کشان نوا علم و فوتبولیست جعالی وصفین آتلتیک پر و پیش و کتن ایدی وکه ماکینه که evlistik değil istandın. Yani hüner betir edi tesira akıl servan listikahiye. Akla ki baş. Akla ki ku nelham beri hüneri. Akla ki ku hüneri jî di nava xwe de dimehîne û wê qedexenake wê hüneri ji bo aqil pêk vetîne. Peki ha bûye ecêb mixabin futbola navnetivî. Via gelo hun gredai au yekbuna an çandi ya jiber ku cihan her kude çelap globalize de be u her tişt her çand hedi hedi be be yek çandiye va de çe gelo hun bu har avet kan vera uçe jiber ku Belê edi weki dizanim ku listik fanci tima almanan da gayni almanan herkes heya. Belê hene lê êdî bûye karekî pir bi pere yani profesyonelîtiya vê lîstikê mixabin wê derxiste derekedinê yani tê em bêjin ji alî aidiyeta xwe tê Japon bîjî tê Arjantinî bîjî Spanyolî bîjî Alman bîjî ji alî etno dibe çi navaroka wê naguhere lê ev profesyonelîtê ji bo şeklê lîstikê هنك شرط وشروط دتخولي لي روشا ما كردا تشيه بله. هاد ورده ام قالك قلسن مخابن ورده هي ما تشتكي جوهره تشتكي كوجمية در نخستي هولي نعمل سكون تشتكي دني آلي قرجي ورده قال لك لوازن بلاك وعجمينا نونة فوتبولا ما تقليدا فوتبولا تركاية مخابن آلي قريمة دستاديوم ده وهات هفدقرن يعني ما بيجي بده صالة دبيجم ياهو قالي هبالا زمانك ما هي اف زمان نكدا غاية وايا ترتا كردي هي بانجر تلفزيونة تو موديل بكردي داخ و امكارن بكردي ستاديوم هذا بالزمان خو تظاهرات بكن ام خورا درشما چيكن ام چیروکی خو به حوره به زمان خو بیجن یادنه جبو لیستیکی جی اویا پر الزمه يعني راقبت تی باجارت تبرا تركي داخبي هذا ايش فهمت كه نابه دبلسمان بله. قاوا كنت بزمان خو بيرا باخبي اوي
بشكي وبترسى بلا كل شيء فهمناك هنگا جير دبا بتركي جير بيجن دبلاسمان جهنمي Hı hı, hı hı. مخابط برده كيماسي تيمة مجي وكيماسي آلي جري تيمة مجي برن هدي دوان بریا ماش دست بی بکه اری سکرانین کردی دوان هوپرلوه ده ستا دومه ده تیل بود ناو بری دجی وها کردیه ایجی نه ترکیه او گاوکی پیش بیه دوی گمرف ویجی بین زمان لی کردی هی داخلی چیروکا فوتبولی نبویه بله مخاب بله جرا فهمت. جدا تخوازه الحالة بله که دما كنت بحثا في كده كي زانم چی وازه تا چی رو بکرن و فهم کرنا لیستی که وقت خوشی گوت و کی چی وازه رخنه ادبیات خویه جی دما کنم در بار ادبیات کردی در جد فکر نو کی کسی که کو به ادبیات را مجور از هر تمو هذا فکر من جد بیجم کو نچار ادبیات ما حیاشی وازه که هنه کی تقلیدا یا کلا يعني یا دگر کرین مبه جبر کو جسدی نو دو نه نویسکارین ما به وی زمانی مزن بونه به وی زمانی پرورده دیتنه و هیجی زمانی وانی کو به جیهانی را تکل دار دبن ادبیاتا کو به جیهانی را تکل دار دبن ادبیاتا به وی زمانیه یعنی یا به ترکیه جبر ویاجی ببینه به ویات دینم تچی که خو مالی دیگن تچی که بلکی پیوان دگوهرن تچی که نگوهره هر وها گریدای فیه که دماکو ملتك جیواکک نکاره به شیوازا خویا جبو خو فکرینی آوا بکه وين نقارب الليستيكا خود داينا نوسا او ليستيك دانين دبكو الفوتبول دابه دبيات دابه عن موزيك دابه عن تواهي جياني يعني دم بيجن بگلم پری او بيوندي ناو مروفي دابه جبركو قالك داران دماكو ام ببينن دي سياسات دا جي شيوازاكو ام رخنه لكن وم برتك ببينن قالك شيوازاك بشي بتر كان شيوازا وانا سياسات دا جي هيج وسايا هناك هرتم خاينن هناك لهنجن هردو آليجي هفدو بخاينتيه سوش دار دكن و هرتم إليشي هفدو بكن دي چان دكا وانا به هفدو آخافتن ایتونه بله جبو بسر روزه ببیزی هیچ تنه بلکه دم لازمه تو باور دکی کو بدمه را هر تشته وی باشتر ببه ان گلو تشتک هیا کو تو آنها سایه برنامه کسی کو به فوتبال را مجول کسی کو به سیاست را مجول این کو مهگوهتاری دکن شتێکی کو دخوازی ئەو جاردن لەسەر بفکرن هەیە کو ببێجی يعني براستي فيجا فوتبولا كردي خدمتا سياستا كردية أقدر أوي لي وكا هرتشتي دبي فوتبولا كردي بخدمتا فوتبولا كردي دبي يعني دبي كوجيرا نبا آلاف نخوشه يعني أم فيجا موسيقى بكنا آلاف سياسة دبي نعم أريد أم ويجي بكن آلاف سياسة دبي أريد دبي لي جوار ويجي كجروبش ويجي ك نافنتوی وجه که گردونی در نای جبو وجه که گردونی جبو موسیقی که گردونی دیوی و مبستا و موسیقی بخوابه یا شانوجی یا باستيجي أبا فوتبول جشتكي وهاي جبوكو فوتبولا كردي لسر ترحي كردي قولوا قشو با دفي قد خزمتا خدبا لمخابن جبو في تشتي قالك كي ماسي هلا قالك تجدفي ورا كرين لي جبو حسن نتبي جبو سياسة نتبي فوتبولا كردي وكا دقال هولي دفي فونكسيون أخوة تكلي أخوة وصف أخوة هندانا كريه وها سكينية بله فهمتكم gelek spas mala dava gelo tişekî dawîn ku tu dixwazî bibêjî kê masî ma firseka ku hişê te de heye هر بشي أزم صحبتك قالك خوش بو مقالك جي استفادة كير mala قويت dava ji bo min jî مجتمع wisa gelek spas mala dava gelek spas dikim ji bo ku tu هر beşdar bî بشي هر بشي